ejo bundi twari Kinshasa, Claude arabizi, muri 1998 sinzi ko bamwe mushobora kumutara bayeho. Umusaza papa uwamzaye yatekeraga Laurent Désiré, yatekeraga Kabila ise wa Joseph, yamutekeraga ibiryo akajya. Mwumvishe? Noneho akamubwira ngo uno munsi urarya umutsima. Laurent Désiré akarya umutsima. Uno munsi urarya ihene, uyu munsi akarya ihene. Ariko ubushake bw'Imana burakomeye kubwana mu muntu. Haleluya! Bwana sifiwe. Muntegere neza. Turabayeyo imyaka itari mikeya, habaye ibintu muzi namwe, turafunzwe. Ngo tumare gufungwa rero, twari muri gereza, dushobora kuba twaramazemo nk'amezi 8. Turara ku isima, hakonje, nta biryo, ariko ibyo byose twari mu mugambi w'Imana. Asifiwe. Igihe kiragera, biba ngombwa ko muzehe atabaruka. Ngo tumare, hari shwa ivuga ngo mwebwe mpunzi mwasigaye Kinshasa mugomba kuja mu bihugu 4. Muraja muri Amerika, muje Canada, muje Australia, muje mu Rwanda. Noneho mukecuru baramubwira ngo ese yewe ko mwasigaye murajaye 98. Aravuga ngo njewe ndajirwana. Eko impamvu yabivuze niki? Ni heza. Impamvu yabivuze niki? Nuko ariho yabaye ari hazi. Amerika bazamubwira 98 nta makuru. Aho muri Canada nta makuru. Australia biragoye. Noneho asifiwe sana. Muntegere neza, nimara ngere kwishimwe turangize dutarame neza. Turagenda tugera ariko umugambi w'Imana uzi ukuntu wari umeze. Ni ukuvuga ngo 98 iyo njewe muri Amerika, nari kuba ngarukino ncuruza nk'urumogi cyangwa ngira Madrid narasaze, donc mfite indi mico itari mfite. Ariko Imana injana hari hakurya kugira ngo mpuze n'abandi, kugira ngo menye yewe n'umuco, amaze dutaramira Imana nk'ubunye. Asifiwe. Umugambi w'Imana urakomeye ku buzima bw'umuntu. Nasimbuse ko ndayavuga niruka, mfite ubwoba ko muradutama. Ngende gahoro. Asante. Nari mfite ubwoba kugira ngo mpuyu wacu arangiza amakuru. Ariko niba munyemereye mutuze twumve. Asante. Iki gitaramo nagiteguye kubw'impamvu gusa z'amashimwe gusa, kuvuga imirimo n'Imana, imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Claude arambwiye ngo ndasimbutse, rekaga mwihangane nsubira inyuma, siko? Noneho dufunzwe rero, hari mu kwa 8 itariki nka 3 98, nari gatoya, nari ko niga nka maternelle gardienne. Noneho haba umukwabo aravuga ngo muri Kongo ga nibyo byabo, mfate mikro na mateka. Yes. Noneho baturyamisha ahantu mu kibuga kirekire kinini cyane, baravuga ngo ikintu bagiye gukora, bagiye kutwisha umwe kuri umwe. Twari abantu benshi cyane bashobora kugera ku 2,000. Bakaza bafata umwe bakamwica, bagafata undi bakamutema bakamwica. Apana kumurasa, kumutema. Mbese turi ku murongo turyamye, kandi bari batanze condition, baravuga ngo tugomba kuryama twubise inda, nta muntu wawo ukanura ngo arebe.
bahera ruhande bica umuntu. Noneho ngo baje kutugeraho rero, twari turyamye twese ku musuru. Uko turyamye bafata umwe umwe, ngira mushiki wanje muto bamugezeho baramufata. Noneho ngo bamare kumufata, yari yambaye ubusa, baragacurika kari uruhinja gatoya nk'amezi. Amaze nawe baje kumutema kimwe n'abandi. Ngo baje kumutema umupanga, baje gutema, donc baragacuritse kugira ngo amaguru bateme hagati. Noneho rero baje kumutema akagira ngo ko baragira gute, ko baramukinisha. Amaze agaseka, bagira ubwoba, baramuhanana. Donc umuntu ugiye kumutema akavuga ati se uyu mwana ko ndaje gukora afere nk'iyi, agaseka gute? Umukongomana akamba muhanana, tifata nawe ga ugerageze. Yaje kumutema akagagara agaseka. Noneho haza umusirikare wari ukomeye w'umugore aturuka hejuru muri etage, aravuga ngo uwo mwana ni uwande muri Ngara. Mama aravuga ngo azawa ari hano donc noneho mutuze dukomeze. Asifiwe sana. Ko ndagira ngo umwanya utagenda, ariko mutuze tubane, kuko ubuhamya ni bwiza. Kwibuka icyo Imana gukoreye bigufasha no kumenya iyuja. Noneho rero mukesho uravuga ngo kandi nta guhaguruka, yaza yibura ukuboko. Ndi hano, wewe n'umuryango wawe ukoga bamaze kwica nk'abandi 500, amaraso menshi cyane. Baramufata bamukuye mu bandi, aravuze ngo umuryango wose nuhaguruke. Wiwe turahagurutse, ngira na mamdogo nawe arahagurutse, twari kumwe. Ibyo bibazo byose twabinyuranyemo, ariko nawe yarakiri mutoya. None turahaguruka ko turagiye, twebwe gatubwira ngo turakize. Turazamutse tugiye gusambaga hejuru kuvuga uwo abo turiboga. Ngo tugeremo mukecuru badutandukanya nawe, bamujana muri salle, indi salle. Ngo bamwinjize muri iyo salle, yinjira mu muvu w'amaraso waza umugera nkaha. Uko ga niho baza bagira gute, baza bicira abantu. None ngo yinjiremo aracanganyikirwa. Ahabe nawe sinzi uko womera. Nukuvuga ngo barasigaraga bamubaza, ese yewe aba bana mukecuru nabawe? Ngo ye, amazina yabo ni bande? Simbizi. Aho imfura ninde? Sinzi. Uyu yitwa nde? Ntabyo nzi. Nukuvuga ngo deja yarageze ku rwego ntiyaza yiyelewe. Donc murabyumva. Nukuvuga ngo uwo mbabwira mamdogo niwe watangiye kutuvuga amazina. Uyu yitwa gutya, uyu yitwa gutya, uyu yitwa gutya. Nuko baratwandikiye dossier tuvamo. Ngo tumare kuvamo rero, biba ngombwa yuko batangira kubaza abantu aho baje. Kuri hariya naringezega, Claude yaravuze ngo nasimbutse. Nico gihe twagiye i Kigali. Kubwa amahirwe Imana idukura i Kinshasa, ariko abantu bose bariyo benshi barapfuye. Asifiwe. Abantu benshi bamwe bagiye mu Rwanda, abandi bagiye muri Amerika. N'ubu nyine hari abonzi bake twabanye bagiye muri Amerika baba iriye. Ariko ikintu nshatse kuvuga niki, Imana, ubushake bw'Imana burakomeye cyane kurenza uko twebwe tubitekereza. Kandi Imana ntizitinya kugucisha mu bibazo. Hoya, kubera ko ejo hazaza cyangwa imbere yawe hari ubutsinzi. Niyo mpamvu tunyura mu bigeragezo kugira ngo tuzogere ku butsinzi. Asifiwe. Dore ikibazo ufite uno munsi, kuri yandi kiremereye, wowe gusihangana, ejo ni heza.
noneho rero Imana yari ibizi ko nituza tukajiriya tuziga umuco tukarerwa neza mu muryango w'abakristo tugakura twagera igihe cyo gushaka Imana ikanza nino ngashaka n'umudamu. Iyo ngenda ngiye Kinshasa nkama ngenda muri Amerika, wenda nayo kuba mfite nk'umuzungu simbizi. Yes, nkuko nababwiye ko iyo ngendiriya nkaba ngaruka hano baba bambwira ngo umunyamurenge ntamakuru. Ariko Imana iranzana impokezi gitaramiriya hakurya irandera irankuza iranzana ingezi igihe cyo gushaka 2018 mpura n'uyu mugore. Imana n'umukobwa basinzira turabana. Rero Imana ibishimirwe ko yabikoze. Iyo ngendaga sinari kukubona, iyo niyo realite, niko kuri. Imana ishimwe ko yabikoze. Rero noneho rero gahunda ya muzehe yari afite gahunda yo kutujana Kinshasa ngo mu minsi mikeya tuzoje hanze bakomeze bakorere Kinshasa, imiryango iri hehe iririye. Ariko ntibizashoboka. Gahunda y'Imana ibikora ityo. Ubu nyine turi hano kubw'umugambi. Asifiwe sana. Turashima Imana yabikoze. Ejo bundi Imana iranyubakira ngo imare kunyubakira umwana wa mbere w'umuhungu, umwana wa mbere wa kabiri w'umuhungu, ejo bundi umwana wa gatatu w'umukobwa. Turabishimira Imana. Imana izo yakoze tuiza muri cyubahiro pe, kubera ko nta hantu woje kugura umwana tibibaho. Oya ye nukuri kw'Imana. Noneho ejo bundi ngo amare gusama afite umwana wa gatatu, igihe cyo kubyara biba ngombwa, ubundi ntigeze abagwa, ariko uyu mwana yarabazwe ngo amare avamo. Umwana aza ari muzima na nyina aza ari muzima, ariko ngo hashire iminsi ingahe nk'ibiri nyina ararwara. Ngo amare kurwara ararwara cyane. Aho ngaho bakinge ko ndumva urusaku kugira ngo batatu ijagaraza. Ngo amare kurwara arwara cyane ku buryo ntari mfite uko ije mbigenza. Ariko hamwe n'Imana, Imana iramfasha, barakomeza baramuvura ariko ntiyakira. Ngo hashira icyumweru kimwe mbyaye. Ntimuruzi ko iyo umuntu abyaye azayishima. Ngewe narabyaye sinigeze nishima. Ni ukuvuga ngo impamvu nabakoranyije niho nkigira ibyishimo. Ubu nyine mukomere Imana amashi cyane. Nabyaye mu kwa mbere tariki 20, aho nga umwumve kuva ico gihe kugera uno munsi nateguye, mwumve ngo nibwo nishimye. Ntimwumva ko harimo urugenzi. Mbere yaho rero mfite muri muna wanje yari yabyaye umwana mu kwa 11, umwana arapfa. Ngo amare gupfa turababara cyane. Nawe yari yabyaye umwana umukobwa, turababara. Data yadusize turi batoya, ariko turashimira Imana ko twamenye Imana ya Israeli. Asifiwe sana. None ngo amare kumubura, nanje nari negereje kubyara. Ndababara kandi cyane. Cyaga yabuze umwana w'umukobwa mu kwa mbere, nanje nama mbyara urya yabuze. Timwumva ko inzira z'Imana ari nyinshi cyane, kandi turizera ko neza Imana izomwongera abandi benshi. Imana ishimwe ko yabikoze. Umudamu ararwara, ngo amare kurwara agera igihe arambwira ngo iminsi twabanye irahagije kandi ndumva ngeze ahantu habi. None tubanye imyaka itari mikeya, none uzosigara n'abantu. Numva birambabaje.
noneho uyu mugenzi wawe arwaye kugira ngo agere ahantu agusezera kubwira ngo arumva atagishoboye. Sinzi nawe urabyumva, sinzi numva birancanze. Ndi umuntu ugira stress cyane jewe sana, nukuvuga ngo yararwaye akaba yinje unanuka, yarya bukeya nje nkagira iseseme nkaruka. Ko burumva ko niko bimeze. Sinzi ko namwe wenda ari uko nawe uteye. Birambabaza biteye ubwoba. None arambwira ati noneho wewe unsezerere abantu, unsezerere mama, unsezerere umuryango, unsezerere famiye, ngewe ndumva igihe cyo kuba mwisi kirangiye. Asifiwe sana. Uzi impamvu nabateranyije se? Nukugira ngo twishimane, tunezerwane. Umunsi ntishimye yose twishime muri uyu mugoroba. Nari mfite ubwoba ko munta mu gitaramo, ndashaka ngo tuze gucelebra, twishime ivyo Imana yakoze. Biratangaje. Gatatu no kuri 20 haravuga ngo asifiwe, ibasha gukora ibiruta cyane ivyo twibwira n'ivyo dutekereza. Asifiwe sana. Arambwira ngo noneho wewe aho bigeze reka unzanira abana mbasezere. Noneho singenda ntarebye abana, kandi nanjye ntega moto ndirukanka. Abana bari bavuye ku ishuri, sinzi ko nabambise uko, sinzi ukuntu nagize vuba nako uniform, sinzi ko nagize nurira moto. Iyo moto nayo Imana ishimwe ko itanjanye iyo ntazi, kuko naza ngenda ntumva ntameze neza. Tugera ku bitaro ngo abarebe aho kugira ngo abasezere nkuko yabivuze, akakumakarira. Ubundi hagati aho yagize ikibazo cyo kubura amaraso. Twamujanye kwa muganga afite 5. Ubundi umuntu normal agomba kugira byibura nka 12 13. Aho iwe yari yagabanutse amaraso ageze kuri kangahe? Kuri 5. Nukuvuga ngo iyo akomeza konsa umwana iyo yonka nyina aba yonka amashereka n'amaraso. Nukuvuga ngo yagera kuri 4 yari guhera, tugasanga yahwereye, twaza tugaragura tugasanga umuntu yagiye. Ariko muri iyo situation Imana irakomeza iramurinda. Ibyo bintu ndavuga ngo sinovyihererana, reka nzoje kubipokeza mu gitaramo abera tubashe kunezererwa n'Imana. Intego nta yindi ni ukuvuga gusa amashimwe y'Uwiteka. Ndi muruzi ubu nyine muri hano ni ukuri kw'Imana. Imana ibafiteho umugambi mwiza. Habe niyo woca mu bibazo ntugukagira ubwoba, kubera ko nta bibazo waciyemo Imana itogukiza ntabyo. Kandi nta hantu wogera Imana yonanirwa kugukura. Twebwe yadukuye mu menyo y'abanzi gutya tuvamo, ubu nyine turi bazima, turashima Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu rero byabaye ejo bundi ni iterabwoba rya Satani kugira ngo twikange. Ariko Satani kandi nanone tubisubiremo uyu mugoroba yaratsinzwe, byararangiye. Ukuri kw'Imana byararangiye ibyiwe ku mugaragaro. Satani Yesu yamukojeje isoni. Rero ndatinze, ngiye kuguha nawe uvuge, ariko ntutindire abantu. Niwe ga uzububabare yagize, ariko turashima Imana yakugaruye. Dore buriya impamvu mbabwiye ko nta Imana itazi kurindira, aho yageze abandi barahageze barapfa cyane. Yabuze amaraso, nta bantu muzi bazabura amaraso bagapfa. Byabaye ngombwa ko bamwongera amaraso, hahagurutse abagabo 6 intwari z'Imana bamwongera amaraso. Umuntu aragaruka, tumurabona ko abyibusha ameze neza, yarakize, yabaye neza. Ibyo turabishimira Imana. Rero hagati aho ngaho mwese mwaje kugira ngo dufatanye ku mashimwe, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Nimbo n'undi mwanya simvuga ko oya ye utarama gusa, ariko nintawo nawubona turasangira twese igitaramo kugira ngo duhimbaze Imana ya Isiraheli. Karibu, ijambo ni ryawe.
Haleluya. Muranyihanganira narwaye gripe. Satani ga izigwanya abantu cyane. Nateguye iki gitaramo cyo gushima zamabiza gusa ejo bundi kuwa gatanu kandi narindi muzima, ariko irijwi mfite ndavugaho sinza ndondogora cyane, ariko ndavugaho bukeya. Haleluya. Gatubanze duhe umwami cubahiro. Haleluya. Ndashima Imana ko nongeye guhagarara ku gatuti mu rusengero. Numvaga ari ibintu bitazongera gushoboka, numvaga byari bigoye ko nokongera nkanabonana na bamwe bari aha bicaye hano, ariko ndashima Imana ko yabikoze, ongera nkababona bo ntari mperutse. Uyu munsi nibwo nasenze kuva nabyara amezi 3 yarashize, kandi nakaza mbwira abo dusengana nkabya ngo nimbyara ngo n'ukwezi kumwe kamanza tugakomeza tukaririmba, ariko siko byagenze kubera ko imigambi ya Satani ni mibi cyane. Ariko ndashima Imana ko yampaye imbaraga nkaba ndi muzima. Gripe nta kibazo ifite, ariko ndi muzima, mfite ubuzima bunyine. Ndashima Imana rero, mwongere muyimere icubahiro. Haleluya. Aragera ku buhamya gato, ndabanza gushimira buri muntu wese wansengeye. Ndabizi ko abantu benshi babimenye, ko hari abo tunahura bakabimbwira tanabazi, ariko ndashima Imana ko mwansengeye ngakira. Ndashimiye abantu bangezeho mu bitaro. Nagiye mu bitaro bitatu. Nagiye mu Zambere aho nabyariye, bansezerera ntaco bamfashije, mbese ndabyara gusa baransezerera, kandi wenda babonaga ko ntameze neza, ariko baransezerera ngira ngo ni uburibwe bw'uko nabyaye, kubera nari nabyaye bitandukanye nuko nsanzwe mbyara. Numva ko wenda niko bazabumva ubwo buribwe, ndavuga biraza gushira, ariko siko byagenze. Nakomeje no mu bindi rero. Hagati aho ntarahagera, ndashimiye abantu bangezeho mu bitaro ibyo ari byose nagiyemo. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimiye abantu bangezeho mu rugo, cyane cyane ndashimiye ababyeyi banje, abashumba. Hano niho nsengera batabizi. Revera wacu, sinzi niba namwe mumuzi uko tumuzi, muramuzi. Naragwaye amera nkaho iwe abana bose, yaba ari abiwe, yaba ari aho mu ikanisa, yaba ari aho mu ikanisa rindi, aza bafata kimwe. Icoco ni ikintu twese tuzi. Yamahangayika aho naza nja mu bitaro hose yarahari. Na mama pasiteri, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ibaze ko no mu bampaye amaraso revera wacu arimo kabisa. Yamatanga itangazo ku rubuga ko nkeneye amaraso, barahara cyane. Ikanisa ryacu Philadelphia, muri abantu sinzi uko nobavuga, bagira urukundo. Si turi benshi cyane bikabije, ariko bagira ikintu cy'urukundo. Banyeretse urukundo ndatangara. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Imana yo mu ijuru iha umugisha pasiteri Papa Mbanguka. Nawe wazugira ngo ni Joy wagwaye, yari ahari amasaha yose. Iwe nagiye no mu rugo, maze nko koroherwamo, kaza mbona araje azanye imbuto akamazinduka mu gitondo nyine ahangayitse. Imana yo mu ijuru iguha umugisha na mama pasiteri, Imana ibaho umugisha cyane. Nawe yampaye amaraso, kumurumva
yampaye amaraso nje nayabuze, aravuga ngo kampe Sandrine amaraso, wenda aya maraso nomuha yotuma abaho, kandi urumva ni urukundo, tawo guha amaraso atagukunda. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashimira na Mutebutsi mu bampaye amaraso yari arimo, kandi nawe yari ari aho kwa muganga cyane, ndakeka ko yishe n'akazi cyane. Bari bari kumwe n'umugabo wanje aha, bari bari kumwe cyane. Muzo nshaka yaba ari ibiryo, Mutebutsi akagenda akamusayidira. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndashimira mama Kevin, dada, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Nawe yampaye amaraso, bangezeho, yaba ari mu rugo yaba ari mu bitaro, baritanga, bapfuye gutanga itangazo, bama bitokeza gusa twe turagenda tumuha amaraso. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nabawe ndashimira Ivete sinzi nawe niba yaje, nawe Imana imuha umugisha. Mu bampaye amaraso nawe yararimo. Kurumva abo bantu urukundo bankunda, mwakomera amashi. Ndashimira Furaha hariya nazamura ikiganza, yaraje kumpa amaraso, baramubwira ngo amaraso afite ngo arihagije wenyine. Arababara cyane, arababara bikomeye, ngo ni gute iwe bomubwira ngo nta maraso afite yo kumpa. Numvisha ntangaje cyane, arababara cyane ku buryo n'igihe baje kunsura yaza akomeza akabivuga. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kubera ko wagize uwo mutima w'urukundo. Amen. Ndashimira urubyiruko rw'itorero, abamama, worship team ndirimbamo, mwese mwagize neza kongeraho kusengera. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Shimira inshuti zanje, bamwe ntibari hano kubera impamvu, ariko nabo babashije kunsengera kongeraho. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nari nibagiwe, niba ari uko abampaye amaraso ari abo muri ino kanisa yacu, nibagiwe bofu wanje aje nawe kumpa amaraso, yampaye amaraso mu bantu bampaye amaraso. Imana yo mu ijuru imuha umugisha, mumukomera amashi. Nashakaga azirubure nanone ga, urumva afite umutima w'urukundo nko hano. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashimira mama Kirema. Mama Kirema ntasanzwe, ni umubyeyi udasanzwe. Ni ukuvuga ngo amaze kumenya amakuru ko nabyaye kandi nkagwara, yamaza kandi abamubwiye. Ni ukuvuga ngo umugabo wanje stress yari afite, ntabwo yari afite kongera kubwira umuntu ngo nyine ngo amubwire ngo niki cyabaye. Ariko mama Kirema ngiye kubona mbona ngezeho, niwe wanantahanye igihe badusezeye ariwe turi kumwe, antwaza umwana angeza mu rugo, amukorera ibintu byose, ankorera ibintu byose, arataha. Na nyuma yaho aragaruka. Mama Kirema, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ni ukuvuga ngo mabukwe ntawe uri hano, mama ntawe uba hano, mama Kirema yama aja muri wa mwanya wabo arahaba. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashimira undi muntu, Nkuru Nziza. Nkuru Nziza igihe nari nananiranye n'ibindi bitaro nka bibiri, yaje mu rugo. Icyo gihe hari umuntu wari wampemze yazanye amafu, ariko asanga ntiyari abizi kuko nyine aba ari mu kazi cyane, asanga simeze neza, turi gupanga kuja mu bindi bitaro. Nkuru Nziza aturangira ibitaro, ni nabyo bamvuye, nibyo nakiriyemo. Uwo munsi yari afite ubukwe, yamabureka, yari yaniyogoshesheje asa neza, yambaye, yamagenda akuramo imyenda yambaye,
yambara indi nyine imbese itari ibyishimo, ahubwo ati Sandrine yogwara gute nkagenda kunezerwa gute ko ni inshuti yanje. Aranjana naba mu rugo, yatashe nukuri nka saa 7. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi kirushijeho yarampembye nk'iwacu, kuko iwacu bampembye yamazana imitwa. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashimira umusaza wanje papa bakunzi hano, nawe bambaye hafi kuva narwara, bari bari mu bitaro bahungabanye. Urumva umuntu muvukana, urumva amaraso yawe ntiwogira amahoro. Ndamushimira, Imana yo mu ijuru imuha umugisha, kugeza ngeze no muri izo bitaro za nyuma nakiriyemo yarahari. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndashimira Gaju igihe nari ndemze akaza nibaza ukuntu azosigara. Navuze ngo uyu munsi ntago ndira, kubera ko narize amarira menshi. Nakaza nibaza ukuntu azasigara, kubera Gaju ni inshuti yanje, ni murumuna wanje ariko ni inshuti yanje magara. N'ababizi barabizi, niwe tuzadushesha kujya umuntu azagira umushuti wiwe w'umudamu cyangwa w'umukobwa. Rero nakaza mutekereza mwumva tibizomworohera, ariko ndamushimira yambaye hafi, yakaza ata ibyiwe mu rugo akaza agafasha abandi mu rugo. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndaragera mu nzu bwite, ariko hose ni mu nzu bwite, ariko ntaragera mu bo tubanye ubu nyine. Reka nshimire famiye nshatswemo. Ndashimira mama, baba muri Australia, wenda bari kudukurikirana. Ndamushimira cyane, yarangwaje mu buryo bw'uko ataba hari, ariko arangwaza. Baramvurisha uko bashoboye kose kugira ngo mbashe kubaho. Nabo ntibajyamaga, ntibasinziraga. Imana yo mu ijuru ihema mu mugisha. Ndashimira mukeba wanje, iwe naragwaye abura amahoro pe. Akaza avuga ngo agire gute, akora iki, icyasagaga cyose iwe na muramu wanje baragikoraga. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha, ibaho umugisha. Nukuvuga ngo umunsi nja no muri ibyo bitaro nakiriyemo, yarambwiye ngo sindi hafi kamukeba wawe ngo nze nguhembe, kuko Imana yaguhaye umugisha w'umwana. Yaratumye uwo munsi n'ibyo bampembye nabibonye ngarutse. Uwo munsi nibwo nagiye kwa muganga, dutegereje abantu baza gushitsa ibyo yatumye. Birambabaza cyane, nawe biramubabaza, ariko ni ukuvuga ngo yarahabaye ku buryo mutobyumva. Sinzi namwe niba mugira abakeba banyu abakunda babitaho, ariko muza mubisengera, muzabagire, kubera ko mukeba wawe ari nk'umuvandimwe wawe. Rero ndamushimira cyane mama Nevan, Imana imuha umugisha ko yabashe kunyitaho mu buryo bwose. Imana imuha umugisha. Ndashimira Alex na Alice, ni abashuti bacu, nabo barabana muri Australia. Imana yo mu ijuru aho umugisha, nabo batwitaho cyane mu buryo bumwe n'ubundi, kugezana n'ubu ni abantu bacu ba hafi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka nje mu nzu, ariko ndashoje. Narondogoye sinza ndondogora, ariko gani narondogora mwihangane, ariko ndamaze. Ariko ntaraje aho tubana ubu nyine. Reka nshimire famiye yanje, ariko iyo umuntu ashatse aza yibagirwa iwabo, uku narimba yibagiwe gute.
ni ukuvuga ngo mfite umuryango wanje unkunda birenze. Ngira abasaza banje bankunda nije bakurikira barankunda pe. None byagera kuri Bucura yari yabuze amahoro yari yabuze amahoro ku buryo buri segonda yanyandikiraga igihe nabaga ndi ku murongo. Iyo ntabaga ndi ku murongo akabaza bofu wiwe cyangwa gaju ukomeze. Ndabashimira abasaza banje bari Kigali, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira ababyeyi banje. Mama we yari yagize stress, aravuga ngo ntabwo yakomeza kumva amakuru kuri telefone, aratega ava mu Rwanda araza. Yarangwaje hafi kwezi na papa. Imana yo mu ijuru ihe mama umugisha, mama umbyara imuha umugisha. Yakaza ambwira ngo wowe wamujyamo usinzire, wowe nzoza nkubyutsa gusa ugiye kureba umwana. Murabizi abana b'impinja bakunda kurira mu ijoro, karyama kuko nkibyara nabuze ibitotsi, kubera niba ariko nta buzima nari mfite. Njyamye mvuye mu bitaro, apana kuvuga ngo wenda ngo ndahumiriza buke. Aya nige ndi kwa muganga narababajije se ko abandi bana nabyaraga nkaza nsinzira cyane ko ntarasinzira, bakagiraga wenda n'urwenya, ariko nka abo twari tubana barabizi. Kaza nduha nkarambirwa no kuryama ku buriri, kaza nkicara mu ntebe. Ako ndashima Imana ko yampaye ibitotsi. Uwo kingura imiryango uko ushaka sinokumva. Ndashima Imana ko yampaye ibitotsi. Abambonye kwa muganga suko nari imeze, nari narabaye undi nuko wenda hano nta screen hari ngo berekane nk'udufoto, ariko nari narahindutse undi. Iyo udafite ubuzima kujya uba wahindutse, ariko ndashima Imana ko yampaye ubuzima. Shimiye abo bantu rero by'umwihariko, Imana ibahe umugisha. Reka nje mu bo tubana mpereye ku mutware wanje naramugeraho. Reka manze vuge kuri Mushenge. Ngira Mushenge tubana ni nyirasenge w'umugabo, ariko turabana kuva nashaka, turabana tasanzwe ni wacu. Aho mvuka baramuzi, guhera kuri musaza wanje uri hano tasanzwe. Mushenge yankoreye ibintu ico gihe kuva narabyara umwana wanje wa mbere, yakaza ngendera ku kiriri, kazuka akantekera, akanderera umwana, akamesa imyenda y'umwana, kandi gani umukobwa ntarabyara. Anyereka urukundo, apana sinagiriwe amahirwe yo kubana na mukuru wacu w'imfura. Nyine ngo mvuge wenda umuntu ugira mukuru we abayeho gute, ese azateta bingana gute. N'abantu bazamubwira ngo azantetesha, ngo azantetesha cyane, ngo azagabanya. Mushenge ntasanzwe. Ico gihe akaza nyitaho ndi muzima, ko nakaza mbyara neza kandi singware, umwana ntagware nta kibazo, akanyitaho cyane. Ariko byageze ubu nyine narwaye, none wanyereka ko Mana yaje no muvuga bugaca bukira. Yakaza afata umwana akamujana kwa muganga, bakamutera inshinge. Nje njyamye mu nzuga ntashobora kubyuka, njana umwana amera nkaho ari bo babyaye, akamenya umwana yoze yagize gute ikintu cyose. Umwana anyweye amata, ibintu zose n'ibindi biri deep ntabasha kuvuga, arabikora. Mushenge namubwiye ngo se no guhiki, nzamubaza nukora ubukwe nzaguhiki, kuko nzambona ibintu byose biciriritse. Ariko namubwiye ati nibishake buzobere mu bicu zojayo. Kubera urukundo nanje ndamukunda pe. Niyo ejo bundi yaravuze ngo agiye mu Rwanda bukarakana ka emergency yaragiyemo, namambura amashereka amagenda kubera stress. Kandi mama yari yaje, ariko namangira stress.
kubera ko ni umuntu sinzi uko navuga, aba ku mutima wanjiriye indani. Imana yo mu ijuru ntavuze byinshi ntarondogoye, imuha umugisha, imuha umugisha, n'ibiri imbere imuha umugisha, n'ibizaza imuha umugisha. Musabiye umugisha w'Imana. Haleluya. Mwongere muzamure icubahiro c'Imana. Haleluya. Ndashimira n'abandi bana tubana, ndashimira karamukazi kanje gato katari uwo bavuze w'Kinshasa kandi gato twasigeranye, ariko yaza akora ibintu nk'atari umuntu muto. Ni ukuvuga ngo kwa kundi uzovuga ngo muramukazi wawe kabisa, iwe nyine mufata nka gasista kanje. Yakoze ibintu byinshi nawe ntabasha kuvuga, anyitaho mu buryo bumwe n'ubundi, nyine nka sister we wagwaye waremze, arahangayika. Ndamushimiye, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Shimira na mubyara wacu abi Bugande, yarumvishe ko nagwaye, yama avuga ngo ntiyo kwicara iwabo, aravuga ngo aragomba kuza akareba se mama Yitani byagenze gute. Aratega araza kundeba, nibwo nyine yumvisha anyuzwe. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Turacari kumwe n'umwana wacu, twaramubwiye ati wowe tuzogushingiraga, twabwiye ni wabo, kuko ni umwana mwiza cyane, kandi umwana ukiri muto utekereza ibyo bintu, ni ukuvuga ngo afite urukundo rwa rundi rw'indani. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashimira n'abana banje ni bato, ariko bazi Imana. Itani akazambwira ndi kuribwa, akambwira ngo mama ngo kuraribwa, nkamubwira ngo akambwira ngo ibintu byose nabikoze, nakuririmbiye, nagize gute, hako ntibihaba bigukiza, ariko ikintu kimwe gisigaye ikanze kukikwereka. Akagenda akazana Bibiliya mu kabati, akazana Bibiliya akayindambikaho ndi gutaka, ko murumva, kuko yabuze uko agira, nawe ahangayitse. Uyu munsi bishimye ngo mama ngo naenda church, ngo nawe ugiye ku ikanisa, ngo naweza kutembea. Bakama bishima cyane mu nzu, ukabona ko bishimye. Ndabashimiye kuko nabo bansengeraga, kandi Imana ishimwe ko ntabasize. Amonsi nja kuzara gato yakarambwiye ngo mama ugikaze, nyine gihe nayo ndangiye kuribwa, akazambwira ngo ugikaze, kandi ni gato gafite imyaka 4, ariko kubera uruhuha akambwira ngo ni gikaze. Ndabashimiye abana banje, ndashimira umugabo wanje. Umugabo wanje ni kujya bazavuga akavuga ngo wenda kurashekerera, simpamushekerera, ngiye kuvuga uko ameze, kuko ninje ndamuzi cyane, ndamuzi kuko turabana. Nja gusenga nkiri muto, ntangiye gusenga, nasenze Imana, naniga mu 5 gutya segonderi, nasenga Imana ndavuga ngo Mana sindabo gushaka, cyari muto, ariko ninshakwa uzompa umugabo unkunda. Sinavuze ngo uzompa umugabo ngo ufite ifaranga, oyaye, naravuze ngo uzampa umugabo nkunda, kandi nyine bigaragara pana by'amarenga, pana guca amarenga. No kuvuga ngo Imana igiye kubikora, kubera ko nje bari baramanuriye ibintu bamanuriye biraba, ngiye gushaka biraba uko babimpanuriye. Ndashimana yamaye umugabo nkunda, ku buryo ni kwa kundi bazavuga ngo navuye mu rubavu rwiwe. Ni ukuvuga ngo urubavu rwiwe rwari rwagwaye, abura amahoro. Ni kugira urutoki rwogwara ukaza wumva intoki zose zagwaye, niko yarameze. Ndamushimira ko ankunda,
tumaranye imyaka itari mike mutagira ngo turabageni, tumaranye imyaka myinshi 7 igiye ku 8, ariko agira urukundo rw'umwimerere mbese rwinjiye cyane, sinzi uko nabisobanura. Abe n'abamuzi akunda n'abantu muri rusange, ariko yangeraho yangeraho agakabya. Ibyo simbivugiye ngo kugira ngo wenda mwumve ko ari burage cyangwa se ari ukumuha amazina adafite. Ni ukuvuga ndamuzi kuko tumaranye imyaka myinshi, niko ameze. Niko ameze, agira urukundo rwuzuye. Nararwaye, maze kurwara ntaraje muri deep yuko narwaye n'umwana gishoboka, kandi atari ukuvuga ngo ifaranga zirahari pi, uko akunda ugerageza ukavuga ngo uko bigenda kose andebe ko arya n'ikiko kimwe. Rero ntagasanzwe no muvuga cyane, ariko yarangwajije ku buryo atajyamaga. Naje kubona ndi mu bitaro ko namazemo iminsi 6, kabona araje nkamubwira ko utagiye ku kazi, kandi ngo arakora gute ndahari. Abura amahoro ku buryo n'abaganga bari bamaze kumumenya tibamubuze no kwinjira aho nari ngwariye, kubera ukuntu yari yarahangayitse. Imana yo mu ijuru namubwiye ngo Imana nimpa ifaranga nyinshi zo kujya zavuga ngo nguhaye inka nzomuha nka 2. No kuri ntago muzumvishije, Imana nimpa amafaranga menshi zomuha inka 2 cyane. Rero Imana yo mu ijuru muha umugisha, kubera ko yambaye hafi, kandi mugene muza muba hafi abagore banyu, niko kwiza. Yambaye hafi ku buryo birandenga, habe n'abantu bo hanze bakazavuga ngo se ko ari we wagize ikibazo, ku buryo nje nasigaye ngira ikibazo umunsi umwe ko bumugonga nyinshi. Ndamushima Imana impumugisha. Ngiye kuvuga uburyo nagwaye buke, urumva gushima niko kwabaye kakwinshi kwatwaye iminota. Nukuvuga ngo narabyaye, muzara kuko abandi bose babyara, kandi numva ko ari kwa kundi nabyaye, ndavuga nibisanzwe nubwo bitanyuze mu nzira byanyuzemo, ariko ndavuga ngo icyo mfa nuko nabonye umwana naje nkaba ndi muzima, bishimira n'Imana. Ariko bakinkura nyine muri sale yo kubarigirwamo, byarahindutse. Abandi bakavuga ati kuriya ni ikinya kitaramuvamo ibiki n'ibiki, ariko numva uburibwe burenze ku buryo numvaga nyine bwageze ahandi hanyuma, ariko nabwo buza gushira. Nabugize umunsi umwe, baradusezerera bukeye turataha. Tumaze gutaha, no kuvuga ngo egena n'intwite nari narabyimbye amaguru cyane, kuko nari mfite umwana nyine nkabona ukuntu natwita abandi atari ko bimeze. Ndanabyimba, ndanahinduka nyine ndabyimba cyane, ariko maze kubyara nyine bigabanukaho bukeya. Ndavuga ati bizanashira ubwo buriya byaribye inda. Turataha. Tumaze gutaha, tumaze iminsi mikeya, kandi umwana yari muzima nta kibazo afite. Tumaze iminsi nk'5, umwana yamagwarika ibibyimba ku ibere, umwana muto w'uruhinja w'iminsi 5. Turavuga se iki kibyimba byagenze gute? Urumva njega sinari nshoboye kuja kwa muganga. Mushenge wa wundi navuze uri munsi abahari, isaha ku isaha abahari, n'umugabo wanje baragiye, umwana baramubaga, bamubaga acaka ibyimba. Takinya umwana w'uruhinja baramubaga, takinya bamuteye. Urumva ati bari kumutera ikinyaga ku mutima, bamubaga gutyo. Aza yambaye agateteri,
none abona ukuboko k'umwana kwambaye ako gatete kumva ndahwereye. Bukeye hamazi ikindi hirya ya hahandi naco baragenda barakibaga. Ndavuga ati Semana, kuyu mwana ko wanyemereye ko nzoba mufite nkanavyara bigoranye, aho ukeneye iki? Ngira gicu ukeneye. Ariko ngira kwizera ndavuga ngo umwana ntaco azoba. Umwana nyine baraguma baramuvura, ca gihe gucya akize nyine ahagaritse inshinge. Yatewe inshinge iminsi nk'itanu aja kwa muganga. Namufatwa n'ukuguru, kuguru kukanja kurabyimba kumwe, kurandya apana buke. Uburibwe wumvishije mu buzima bwakuri wumve ko ari kubwo. Noneho nkaza nonse umwana ndi kurira. Ikintu cyose arumva sinanajyaga. Nari ndwara n'ibisebe mu kanwa singe. Umwana bakamuha amata bumwe nyine akamunanira, ngavuga ngo bamuzane mwose. Ntajya ngwaye ukuguru, umwana we yaza aja gukira. Ndavuga ngo nibutse Imana imirimo. Mbabwira ikintu kimwe, umunsi uzoba ugeze kure uza wibutse Imana ikintu niba ari kimwe wakoze uzoza wibutse Imana. Ndayibwira ngo Mana, ese nta wundi Sandrine ga uzore mu bunyine wo kuza kuririmba hano mu ikanisa? Ntawe. Ninje wandemye ndi Sandrine ndi umwihariko, ninje nyine Sandrine. Ningenda uzorema undi Sandrine hano nza ndirimba, mbwira Imana ngo uzoje kuri YouTube. Niba utawumva ivyo ndi kuvuga urebe indirimbo, sinza ndirimba umuntu, nza ndirimba wowe. Genda kuri YouTube searching urebe ko ntaza kuririmbira. Niko nayibwiye. Genda usace niba utari kumva. Ndayibwira ngo igenda searching irebe indirimbo twari nisangamo hari umuntu naririmbye ireke kunkiza. Ndavuga niba umaze gutosheka n'indirimbo njanaga ntakundi. Ariko ndayibwira ati nyamara ndacafite nyinshi zo kukuririmbira. Haleluya. Ndayibutsa cyane imirimo myinshi. Nono nibuka ijambo ryo muri Yobu. Ngarutse maze kwitotombera Imana ndavuga ngo ariko sibyo, kuko Imana nubwo ngwaye iyo ni Imana kandi imbaraga ifite zirarenze zonkiza ntanitotombye ntanabisabye. Riba muri Yobu 15 11 umurongo wa 15. Umuntu umwe narisome gatoya. Shaka narisomeho gato mwumva ukuntu rivuga, nimumara tuzatureka kwitotombera Imana. 15 Yobu 15 11 15 11:15 Nukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga. 15 ku murongo wa 11. Sorry. Mbese ibihumuriza by'Imana bikubereye bike tibiguhaza, n'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo tiyakunyuze? Niki gituma umutima wawe uguhabza, amaso yawe agahumbaguza, ukerekeza umutima aho kwinubira Imana, ukahubuka kuvuga amagambo ameze atyo? Umuntu niki kugira ngo yere n'ibyawe n'umugore ngo abe umukira n'ubyawe n'umugore ngo abe umukiranutsi? Maze kwibuka iryo jambo ryo muri Yobu nasabye imbabazi Imana, kubera ko kwinubira Imana, kwitotombera Imana
ntaco byotanga. Ariko Imana iranyumva, irankiza. Imana irankiza. Nagiye mu bitaro njanawe n'umwana kuko gasi nari kumusiga. Musiga umwana nubwo yari yakiziwe ariko naramujanye. Nkaza ngenda mu bipimo nkamusigaho nkavuga ati wenda uyu mwana ninza simusanga. Nkamusiga wenyine, ibitaro twari turimo ntago zari byemewe ko wogwazwa nyine. Ariko Imana iramurinda kandi ntiyagwara. Yavuye mu bitaro kugeza na n'ubu ntaragwara kandi ntafite no kugwara. Aba muzima naje ndakira. Niyo mpamvu kuko nari narahize Imana, narahigiye Imana umuhigo, ndavuga ngo Mana nunkiza. N'ubundi uko nagwaye abantu benshi barabimenye. Nzoza nanone ngushime muri ba bantu bumve ibitangaza byawe. Ndavuga ngo uwacu arambwira ngo azantegura igiterane cyo gushima Imana. Ndamushimiye ko yafatikanyije n'itorero bakategura uno munsi kugira ngo bashe gushima Imana kuko nabihize impigura umuhigo. Haleluya. Rero ndashima Imana ko nakize. Imana yampaye ubuzima. Haleluya. Nasaraye nari kuririmbaho buke ariko tuzaririmba ubutaha. Abaririmbyi barahari.